اول شینوارên bordûmana firokên cengî yên Tirkiyeyê ku li vêre du trombêlên hewlatiyan hatine sotin. Ev cihe jî tenê 2 kilometre ji gundê Dûreşê dîre. Erê ev bordûmane çi kartêkirina xwe li xelkê evî gundî kiriye û çi tirsek li defa peyda kiriye. Ev ê bisyarî diş xelkeyî gundî keyin. کارتگرنه کو اگجار زور یا کارمند و فلاح مکری رزوان مکری زاروک مکری براستی افنه کاره کو فروک ترکیه هرو بهانا هبونا پککی بهن گند و رز و باغ و بیستان و جسر و هر تشتکی ما خراب کن خویال زاروک ما حرام بوی کار جوتیارت مخر راستیای تشتید مخر پیچ بون ام نشیم چینن و باغ و بیستانت خوب درستایی شول بکین البر فروک ترکیه لازم ما پیچ کنه لازم اسم قنان ام نبی بشلا گندی خو مشتت خود کی ام نبشلا گندی هم ام خود دوی گندی بردن چونکه ها نبرجا کدو بریگا من نیلون سمق من نیلو ام نبشلا گندی خو سرول اواسم نه نبی اسلام نبین و جه کد هم هاوسو بیتن هم دی گندی خو بدچین اوا خودن نخرب خود که ما چپچ میلیون لیدون توپت پرو پیرو پاشا پو ترکیه اونو حمایت چه دوما Dêdema durustkirina evê raportê jî bi berdewamî firokeyên Tirkiye li esmanê Amêdiyê û evî gundî hatin û çûn dikirin. Li Homa jî bûbû egera peydabûna tirsekê li cem wan hewlatiyên bi merema sexbîrîkirinê qesta rez û baxên xwe kirîn. Êk ji wan hewlatiya jî dibêjît. Bordûmanên berî çend şeva bi dehan hezar dolar ziyan bi xelkî ra gehandîne. Dengê tayarê tu me çi hekmet cînek û dîvçûnek xwedê berî çend şevek hol wan no firazêt ehadoy. از به مطلب دفتر آجی خسارتی خلک وی گندی خسارتی دو بس یه سما قبطشتم او خود چند پگاگک هول ویره هند پگاگک ویری بود Dêreşê êk ji deha gundayên ku hewlatî têda dijîn û sunûrê wan dêta bordûmankirin. Dawî car jî derdûrê wî gundî hatiye bordûmankirin berî sê şeva bû nêzîkî 5 rokê li nava raz û baxên xelkî dabûn. Gundê Navirî ser bi qaza Amêdiyê ew tinê nêzîkî 7 kilometre ji senterê qazayê dûre. Her ji dema destpêkirina bordûmanên firokeyên Tirkiye bi sunûrên herêmê pitir jî 20 cara sunûrê evî gundî hatiye bordûmankirin. Nihat Weramarî ên Nartî, gundê Dêreşê, qaza Amêdiyê.